I sjećam se čovječe kada je to bilo juče našoj rahmetli baki, ili ti ga pokojnom bak da se niko ne nađe uvrijeđen, odlučili mi da kupimo telefon, bila je to dragi moj u ono vrijeme Nokia 3310, ne znam vjerovatno je se svi sjećate. To vam je telefon i kad vam ispadne iz ruke, znači ispod bake iz ruke, razbio pločicu, probio pod, ušao u magazu, probio znači temelje kuće i izašao na drugi kraj svijeta i hajde eto nekako smo mi obišli oko zemaljske kugle, našli telefon, vratili telefon, dale bake, rekli hajde bona bako drži ga malo čvršće, nemoj da ti ispada i hajde, pa onda smo je morali da naučimo kako se to koristi i naučili mi baku da se ukucaju ljestve, 31 ljestve, da je to skriveni broj, da se tako zove preko skrivenog broja i onda su, dragi moji, počeli belaj. Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli. Moje ime je Asim Rendal, a ovo je politička emisija o baki. I tako očito da je neki kontakt imao sa mojom bakom jer gospodin Vučić kaže da se on ne javlja nikom, molim vas lijepo, ama baš nikom na skriveni broj jer znači ne želi da ima kontakt s ljudima, nepoznatim ljudima, pogotovo prije svega kad te neko zove s nepoznatog broja, ti ne znaš čovječe ko te zove, pa možda je najbolje da se ne javljaš. Ali postoji prije svega jedna iznimka. U jednoj iznimnoj situaciji on je spreman i da se javi na nepoznati broj kad ga neko zove, a to je, dragi moj, samo u slučaju da ga zove naš Dodo. Dragi moj pametni narode, šta da vam kaže brat Asim, kako on može da zna, molim te lijepo, zar ste vi toliko zaostali u razvoju, kako on općenito može da zna, molim te lijepo, znači kad njega zove Dodo skrivenog broja, a kad ga zove neko drugi. Samim time opet prosipanje magle, prodavanje magle, bacanje prašine u oči, šta drugo da vam kažem, pa sve jedna normalna osoba, molim vas lijepo, zna da je ovo čista manipulacija, čisto izricanje neistine, jer kako možeš, molim te lijepo, da znaš tko te zove sa skrivenog broja, pa ni baba Vanga ti nije ravna, Nostradamus je za tebe pički indim, ispričavam se na izrazu, i svi ti, molim vas lijepo, proroci koji su imali mogućnost da gledaju u budućnost su faktički za našeg Vučka ništa, nula, prdna bara, jer on zna, molim te lijepo, koga zove sa skrivenog broja, čak je Nori za njega mala maca, znači čak je Nori za njega pičkin dim, ništa, prdina bara, jer on zna kome će da se javi na skriveni broj, on zna u svakom trenutku ko njega zove skrivenog broja i on samo odlučuje kad ga neko zove sa skrivenog broja u slučaju da je to Dodo, dragi moji, da se javi. Pa ja ne znam ove fore, molim vas lijepo, gdje kupite i vi, dragi moj narode, kako padate na vake fore, pa na vake fore nisu u stanju ni da padnu djeca u jaslicama, u vrtiću, u osnovnoj školi, mogu samo da shvate i da zaključe da se neko s njima šprda, da se neko s njima zajebaje. Samim time ispričavam se na skrivenom broju i, dragi moji, drugi put kad vas neko bude zvao, a broj bude prekriven, znajte da vas zove Dodo i obavezno se javite, jer samo Dodo je taj koji zove sa skrivenog broja. Eto ga, dragi moji, što se tiče Asima i ovog mog videa, bi to vam bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe što više ljudi. Ako već niste, hajmo, idemo sada svi redom, idemo sada svi zajedno, zapratite kanal, stisnite to pretplace dume, to vam je, dragi moj, potpuno besplatno. I do idućeg gledanja i vidim se.